which is again to say muzamujana n'abantu bazi destiny yanyu kugira mutangira kuzamuka bizabagarura like kurahunga umwamagaro kam arambye ngo so wabikoze ndambira kereka mbikore. So I did something nice nandika rwiri ubuzima bwanje nandikashiramo nyine na my ideas propose yose iragenda hashize icyumweru barambwira ngo yatambutse nguri mu gicuciro cyawe, you know, if passed the first round. So hasigaye nk'abandi bantu ugomba competinga n'abandi bakobwa bandi kwisi nyuma nukuri nta hope nari ngifitiye mbi nyuma barambwira ngo yatambutse ngo yageze mu mwanya wa kabiri. I was like, this is happening. This is happening because baravuga n'ubu wa mbere bazaguflyinga Paris uje kuba keynote speaker mu ba main speakers kuri conference ya tsaka OSCE sinzi ko muyizi ni it's a world forum kandi uri n'abantu bafite amasezerano like economic mu bihugu presque byose byo kwisi. So I was like kugenda kuvoyage I don't mind but I don't think we will make it anyways. Nyuma baza kumbwira ngo yatambutse. I was like, what? Nigute yatambutse mwabe? Nyuma niho naje kubona ko yari like email yari ayobs. But they were like, oh yeah, we are paying your ticket kandi uyu munsi baza kugufatanga tuzagushanga kuje baza Amerika nk'umwamikazi. I was like, umwamikazi umugabo bw'Imana. No, when you know who you are, ntakuzugira isoni zo kukandagira to be honest. Insecurity cyangwa ibintu twita timidity, it's not from God. Abantu b'Imana baragomba kugira confidence uburyo ntibakazatubona ngo batuvogere. We have God who is the king of the world. Isi yose ntago America Congo iwe Imana ntizibona mu borders. Everything is his. So I was to step in, we are supposed to own it. So the flying rero shitse nibuka ko nanicaranye ku abo twavuga abandi ba speakers. I was the youngest. Nicaranye n'umugore wa president wa Pakistan, nicaranye na premier ministre wa Sweden, nicaranye n'undi umwamikazi wo muri Burkina Faso. Anaza nira like this guy's going to be like, what am I? But it was just like, ndibuka ko nanicaye aho ngaho barangije bampa ijambo n'umukuru wa OMS I think n'abajournaliste ba RFI bari aho baza kubaza ibibazo baza kumbukinga ngo muri break ngo please nze nkora no interview. Now I was like, sure. Bamijambo nyuma ibyo simama kugira ngo none ngo mbereke ko nukubereka ko Imana izakwiriza mu zumbizo zose ishaka gukora ikintu. Barameze ijambo ndatangira ndavuga sale yose ngo irahagurutse ikoma amashi. You know, ari kuzugira na accent none kambiza accent yose y'Afrika yo like none sinzi icyongereza babacumva. Ntangiye kuvugisha umuntu ndangije nyine murongo w'abantu se simenya aho murongo uri kumva umurongo n'abantu bategereje umurongo bazabavugisha. So umwara nyine nje komeza mvugana n'umuntu umwe wari wanyegereye kumva abandi barategereje umurongo hari ngo turashaka kuvugisha turashaka kuvuga ibyo bintu none uzaze kuvuganga mu Suisse uzaze kuvuganga uzaze. Ariko ndibuka ko nashitse muri hotel ndavuga mbira Imana, God, this is how we give you the glory. No kutugeza amashimwe yawe. When we shine muzumba wadushizemwo mu maruma wadushizemwo n'abantu kuko sinumvishe ndentimide nawe abantu twari twicaranye pi. I did it. Kuna nabyo ndavuga n'abantu après tout n'abantu mundafite Imana ntagagugange. To be honest now this ntagagugange. Mundafite Imana ntagagugange. Sorry narondoga basaza. Ndibuka ko nashyize ndavuga ndabwira Imana ibi byose amatenki n'ibyube n'ibiki this is yours. Niko tuzatangira sadaka mu bwami. Ibyo byose baguhaye uzubimuheza kugira ngo utangire kwireba uvuga ati nakoze igitangazo uvuga ati no this is yours. Niko tuzadutanga. That's how we give him the glory back. Now ugiye kufungana uwifungira ahantu bakubone cyangwa akazi ukora ntibabona uri excellent bazaheza Imana icubahiro gute? No, ntabwo bazaheza Imana icubahiro. So ndibuka ko
igihe namenye mvuga uti wa Imana akoze umurimo kandi abantu sinazavuga Yesu necessairement ariko tuba packaging Yesu kundi kuntu you guys muri secular ariko packaging Imana bakazakubwira ati how did you know that I'm a Christian arabona bwite ndi muri ministry school ngo ministry school ngo byo kwiga kuba ministry ndabwira ati no Bible aitamagara wundi umuze muvuge kuko garumaze ko ngo muri ministry baratangara ati umuntu azimana so ndisire ko umuntu yabaye challenge kandi aba inspired nundi mugore arambwiye uhagarare n'ibintu bya economical exchange mu Swiss arambira ngo umukobwa ngo wazuvuga kwari kintu cyaza gihinduka muri room gusinkiza uwo muntu azimana I was like that's Jesus kwari kintu ngo nazanwa muri sale kwari kintu cyahindutse ngo abantu bose nkaho ndavuga ati hajya ni that's when I knew Jesus was there. So this is to encourage abantu bafite ama dreams. Don't be afraid. Ikintu cyose giheza Imana nikigarura n'icyaha nitakigarura uzikimurekere kuko aho Imana itari you don't want to be there. Don't try to be there. Ariko nukwereka ko Imana ahantu hose umuntu udafite Imana ari abantu bakomeye abantu bose mubona bagenda batafite Imana nukuri bari abantu bapfuye mu mitima. They are very hungry. Ubura n'aba scholars mu college, ubura n'aba professeur ba university, umuntu wese utazi Imana, they are desperate. Mugiye muzuza amabare nk'aba homeless mu mitima. They are desperate. So don't be afraid to shine your light for Jesus. Especially the way you live your life. Hitu abakristo mu rusengero ariko abo tubana ntibabone n'ikintu na kimwe. Umuntu tubana mu nzu mu roommate ntabone ikintu. Preach, since I ngo preach the gospel, ubwiriza ijambo ry'Imana. Niba biba necessary uvuge. Which means uko twitwara niko kwa mbere. Niba ngo uvugisha ukoresha amajambo ariko uko twitwara you should preach the gospel. Amen. Thank you. Let me pray for the youth. Je nkunda aba youth cyane. N'abandi bose ndabakunda. Nkunda abayifite n'abasaza bagati sinzi. Bazaziza ngo ndakunda kujana n'abasaza cyane. But abasaza bacu abanyamurenge bakoze dufite ikintu gikomeye utarakura n'umuntu utagira umuntu ukijwe muri famille akubwira ngo niyo generation ya mbere uzumenya agaciro ko abasaza bacu bakijijwe umuntu uzumubwiriza akakubwira ngo se mbere he ngo gusoma Bible agahera ku mamap yo muri Bible aya mamap azatangira bacura Misiri akaraba kubera ko atazi Imana so wamenya yuko Imana nakuze nyumva bava bayivuga basoguru ukumva bifite agaciro cyane. So I love all the people. Reka dusenge. Amen. Yeah. Father, in the name of Jesus, wow, thank you for being here. Thank you for being amazing. Thank you for being timeless. You are in the future and the present. You are in our past. You define time and gravity. God, I thank you for this moment. But somehow you wanted it to happen. So God, I thank you that you don't go by our feelings. God, you go by who you are, your word. It stands time. So God, I thank you for this community. Man, and sing abantu bose bari hano community yo muri no states. Uko twasenze tuvuga dusengera ngo uzuke. We pray for revival. Ndabizi yuko kuza muri America doesn't mean yuko tuzadusubira inyuma. That's not our destiny. We are ambassadors in this country. We are not victims of the system. However, we are here to change the system. So God, I pray for everybody who is present here, especially young people. Abantu bafite ama question, abantu bibaza icyo bazakoresha ubuzima bwabo cyo bugamije hano ku isi. Papa, I pray that you reveal yourself to them because you love revealing yourself to humans. You love doing that. So God, I pray for encounters after encounters in this generation, in this state, that Kentucky will be a place where people will come, bazaza kuvoma, bazaza kuzurumuka, bazaza kuruhuka kubera ko hazaba ari inzu y'Uwiteka mu mutima w'umuntu wari wese hano. Papa, I pray for all the people. I pray that they will know who they are in you. They will know what the mentor that they carry. Ibyo bafite to offer to us, God. I pray that they will never hold back. Kubera ko batazi icyongereza cyangwa indimi zo muri kino gihugu. Ahubwo bamenye yuko ijambo ryawe niryo ryamukuru kurusha system, kurusha the American dream.
I pray for college students, God. I pray for protection in the name of Jesus, God. I pray for that every spirit of confusion, every spirit of despair, every spirit of hopelessness, every spirit of losing faith over studies, God. I pray against that in the name of Jesus. I pray for your revelation through studies. When they open the book of history, they will see you. When they open the book of economics, they will see you. When they open books of business, they will see you, God, because you are everywhere, God, wanting us to ask you, because the invitation is always there. So I pray that we'll respond all over again. I pray for awakening among us, starting with me, God, starting with me, awaken us Christians. And I break every spirit of religion in the name of Jesus. Let us know you for who you are, how you love the world, how you died for it, how you go after the one, God, how you will leave the 99 behind for one person. Let us become everything so that we can attract everybody to you, Christ. Thank you, Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.